салом шунавандагони азиз, шарҳи ин соатаи хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои моҷер мешунавед. имрӯз сешанбе 14 апрели 2020 сол аст. ҷумҳурии қазоқистон бо мақсади муттаҳидсозӣ ва ҳамкории ҷиҳати пешгирии паҳншавии пандемияи COVID-19 ба Тоҷикистон ва Қирғизистон кӯмаки башардӯстона ирсол намудааст. гуфта мешавад, ки Қазоқистон ба Тоҷикистон ва Қирғизистон барои ҳар кадоме 5000 тонна орд фиристодааст. гузориш медиҳад Спутник Тоҷикистон бо истинод ба Тоҷикта. табқи иттилои сафорати Қазоқистон дар Қирғизистон, тасмими расонидани чунин кӯмакҳои башардӯстона дар ҷараёни ҷаласаи ғеринавбатии шӯрои ҳамкориҳои кишварҳои туркзабон гирифта шудааст. Тадбирҳо дар сатҳи миллӣ глобалӣ оид ба мубориза бо сирояти коронавирус андешида шудааст. Президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Тоқаев пешниҳод кардааст, ки нақшаи амали муштарак барои рафъи оқибатҳои коронавирус таҳия карда шавад. ин санад бояд чораҳои ҳавасмандгардонии тиҷорати муштарак ва сармоягузориро инъикос кунад. аз ин рӯ, агар кори палатаи савдо ва саноати Туркия ва фонди сармоягузории туркӣ фаъол нагардад, дар ин сурат барои ҳама манфиатовар нахоҳад буд, гуфтааст президенти Қазоқистон. дар саммит инчунин роҳбарони давлатҳои узви иттиҳоди шӯрои туркзабон, президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев, президенти Қирғизистон Сооронбой Жэйнбеков, президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоган ва президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ва ҳамчунин сарвари давлати нозир, сарвазири ҷумҳурии Маҷористон Виктор Орбан ва директори генералии Созмони Омумиҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адамхон Герберюс тариқи видеоконферонс дар ин ҷаласа ширкат карданд. хабарҳои рӯзро дар доираи Тоҷикистон идома медиҳем. иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон барои қонеъ кардани ниёзҳои фаврии худ ва коҳиши оқибатҳои вируси COVID-19 48 миллион евро кӯмак мекунад. ин нуқтаро 13 апрел раҳбари намояндагии иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон Мерелин Ҷозефсон зимни мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин изҳор кардааст. дар мулоқот масоили ҷорӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо аз ҷумла дар доираи пешгирии паҳншавии коронавируси COVID-19 дар кишвар баррасӣ гардидааст. ёдовар мешавем, ки қаблан дар Тоҷикистон суратҳисоб бо мақсади пурзор намудани чорабиниҳои зидди эпидемиологӣ дар робита бо COVID-19 ва расонидани кӯмакҳои башардӯстона боз шуда буданд. тамоми маблағҳои ба ин ҳисобҳо ворид шуда барои чорабиниҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ сарф карда мешаванд. кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ, фондҳои хайрия, кишварҳои дӯст, шахсони воқеӣ ва соҳибкорон бо хушнудӣ пазируфта мешавад, қайд кардааст вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин зимни суҳбат бо намояндаи доимии иттиҳоди Аврупо дар ҷумҳурии Тоҷикистон Мерелин Ҷозефсон. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои моҷер шунида истодаед. хазинаи байналмилалии асъор дар робита бо пандемияи вируси короно бори гарони 25 кишвар аз ҷумла Тоҷикистонро қисман сабук кард. сандуқи байналмилалии асъор тахмин мезанад, ки ин ба Тоҷикистон имкон хоҳад дод, ки маблағҳои худро барои мубориза бо пандемия равона кунад. тавре дар як изҳороти дабири хазинаи байналмилалии асъор Кристалина Георгиева қайд шудааст, кишварҳои камдаромадро фавран аз пардохти қарзҳои худ дар назди ин созмон қисман озод мекунад ва барои баргардонидани ин қарзҳо маблағҳо аз хазинаи махсуси эътимод аз созмони байналмилалии асъор истифода хоҳад шуд. бо ин маблағ ӯҳдадориҳои қарзии 25 кишвар дар 6 моҳи оянда коҳиш дода мешавад. хазинаи байналмилалии асъор пешниҳод менамояд, ки ин ба давлатҳо имкон медиҳад, ки маблағҳои худро барои мубориза бо пандемия равона кунанд. қобили зикр аст, ки бақияи қарзи Тоҷикистон дар назди хазинаи байналмилалии асъор дар аввали соли равон $30 миллион ташкил дод. ёдовар мешавем, ки қаблан Бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурӣ барои дастгирии иқтисодии ҷиҳати
تقویت چاره‌های پیشگیری کننده با پاندمی 11 میلیون دلار جدا کرده بود. همین طریق بانک جهانی تصمیم گرفته است که اقتصاد کشورهای از جهت سست حرکت کننده را دستگیری کند. کریستالینا گیورگیوا دبیر خزینه بین المللی اسعار اظهار داده است که من با اظهار خوشنودی خبر می‌دهم که 13 اپریل شورای اجرایی خزینه بین المللی اسعار پیشنهاد فوری کاهش قرض 25 کشور عضو را موافق مکانیزم خزینه به اعتماد عاید به اداره‌کنی آفت‌های طبیعی تصدیق کرد که این یک قسم کمک برای رفع عاقبت‌های پاندمی کووید 19 میباشد. گفته است دبیر خزینه بین المللی اسعار قید کرده می شود که این قرار دادن گرانت ها را به کشورهای از جهت اقتصادی سست حرکت کننده و آسیب پذیر در بر میگیرد. در حال حاضر می توان برای تقویت خدمت رسانی قرضی گرانت تقریبا 500 میلیون دلار اینچنین 285 میلیون دلار دیگر از کشورهای پراقتدار همچون ذخیره ها برای استفاده کمک های فوری روانه کرده است. قید داشته است دبیر خزینه بین المللی اسعار کریستالینا گیورگیوا. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. در دوشنبه امسال نیم ماراتون دوی ملی را بنابر احتمال خطر پنجشنبه ویروس کرونا قطع کردند. سال روان در نیم ماراتون 11 بین المللی دوشنبه که مسئله به افتخار روز پایتخت برگزار می شود امسال آن را دایر نمی کنند. با گفته مسئولان چنین تصمیم بنابر خروج کرونا ویروس که بیش از 200 کشور دنیا را فرا گرفته است قبول گردیده است. کمیته تدارکات نیم ماراتون دوشنبه تصمیم گرفته است که امسال بنا به حالت پیش آمده نیم ماراتون مذکور را قطع کند. باید قید کرد که نیم ماراتون بین المللی دوشنبه در تاجیکستان از سال 2010 به این سو در مسافه 22 کیلومتر برگزار می شود و سال 2014 این چاره‌بینی حتی برای خط مسابقه های فدراسیون جهانی ورزش سبک داخل کرده شده بود. مسئله در نیم ماراتون دوی ملی در پایتخت تاجیکستان ورزشکاران زیاد از 15 کشور بعد دوشنبه تشریف می‌برند و در دوی ملی شرکت می‌کنند. از تاجیکستان می‌گذریم بر روسیه. در روسیه در یک روز آخر 2774 حالت دیگر گرفتاری ساکنان به ویروس کووید 19 در 51 منطقه این کشور به قید گرفته شده. 22 نفر فوت دیده و 224 نفر تاکنون شفا یافتند. گفته می شود در خبر فوری ستاد پیشگیری ویروس کرونا در روسیه شماره عمومی بیماران گرفتار شده با کرونا ویروس در روسیه در 82 منطقه آن 21102 نفر را در بر گرفته 1664 نفر بیماران تاکنون شفا یافتند. اما در روزهای اخیر قربانی ها از این اپیدمی در روسیه زیاد شده ایستاده 170 نفر را در عموم در بر میگیرد. در روسیه از آغاز پاندمی ویروس کرونا مقامات تندرستی زیاده از 1.4 میلیون سنجش تستی گرفتاری با کرونا ویروس را در بین اهالی گذرانیدند. شماره زیادترین حالت‌های گرفتاری با کرونا ویروس در شهر مسکو گفته می شود. پس از مسکو از روی شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس ولایت مسکو و شهر سنت پترزبورگ قرار دارند که وضع در این دو منطقه روسیه مرکب ارزیابی می‌گردد. در اکثر منطقه‌های روسیه حالت هشداری بلند یا حالت خودنگهداری در خانه جاری گردیده است. در شهر مسکو و ولایت مسکو باشد تا 30 اپریل حالت خودنگهداری در خانه عمل می‌کند که برای ویران کنندگان این مقررات جریمه تعیین شده است. همچنین مقامات شهر مسکو و ولایت مسکو تدبیر استفاده اجازه‌نامه رقمی را برای نفرانی که به بیرون برآمدن می‌خواهند با ضرورت از روز 15 اپریل سال جاری تطبیق کرده است. حالا باشد در روسیه بسیاری از کارخانه‌ها کارشان را قطع کردند و علاقه هوایی ولای آهن با دیگر کشورها نیز بسته است. پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبک فرمانی را درباره دراز کردن وضعیت فوق‌العاده در بعضی از شهرها و منطقه‌های کشورش تا 30 اپریل به امضا رسانید. در این باره از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری قرقیزستان خبر دادند. فرمان وضع فوق‌العاده را در شهرهای
фармони вазъи фавқулодда дар шаҳрҳои бишкек ва ош, ноакад ва қарасӯи вилояти ош, шаҳри ҷалолобод ва ноҳияи сӯзаки вилояти ҷалолобод дароз мекунад. қайд карда мешавад ки қарор аз лаҳзаи ба имзо расиданаш эътибор пайдо мекунад ва барои тасдиқ фавран ба парлумони кишвараш фиристода шудааст. аз 25 март то 15 апрел дар робита бо паҳншавии коронавирус дар шаҳрҳои бишкек, ош ва ҷалолобод, ноакад, қарасӯи вилояти ош ва инчунин ноҳияи сӯзаки вилояти ҷалолобод вазъияти фавқулодда эълон карда шуда буд. тибқи он аз соати 20 то 7 субҳ баромадани сокинон аз хонаҳояшон қатъиян маън аст. шумо нашри хабариро аз студияи марказии радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. дар соатҳои баъдӣ мо шуморо бо хабарҳои тоза ошно хоҳем сохт. саломат бошед.